Mibango ya thirikari nene kwagĩrithia makĩria motungata kaunti-inĩ ya Nairobi ĩgĩthiaga na mbere kũgucĩrĩria ũteti. President William Ruto no athiĩte na mbere kuga Nairobi ĩrĩ na ũgaci ũtabatie, akĩoneka gũtĩtĩrithia atĩ ũiguano wa mũigana wa bilioni 80 gatagatĩ ga thirikari yake na thirikari ya kaunti no nginyagia ũrutithio wĩra. Ũmũthĩ arĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Dagoretti South hĩndĩ ya kũmũrĩka tabarĩra ya waki wa thibitarĩ wa Mũtũ-inĩ ũrĩa ũbatiĩ gũkinya gĩkĩro kĩa level 5. Ruto augĩte Nairobi nĩguo mũciĩ wa ũbarũthi wa mabũrũri matiganĩte no nginyagia ikĩro ciaguo igacĩrithio. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba we are going to keep focus. Nimekubaliana na gavana wetu wa Nairobi ya kwamba we are going to transform this city. Tutaongeza mataa, tutaongeza barabara, tutafagia takataka, tutaongeza mambo ya sewer line na ile program yetu ya Nairobi River Generation, tutasafisha hii city na vijana tutawapanga na ajira. Mkiona mimi kama gavana wenu ambaye mlichagua mkampa mamlaka nikienda kushirikiana na rais, ni kwa sababu tunawapenda, tunajua ile hela tunayo, tunataka rais atuongezee kwa siku moja tu tukapata usaidizi ya zaidi ya bilioni 80. Wapi makofi ya rais bana? Gĩikaro-inĩ kĩa mwanya tarĩki 20 mweri mũhĩtũku wa ĩrĩ, kamĩtĩ ya hamwe ya memba 21 nĩ yambĩkire mĩhang'o ya kũngania mawoni ma mũingĩ kũmenya kana ngirimiti ĩno ya mũigana wa bilioni 80 nĩ kũhĩtũkio nĩ mbunge ya kaunti ya Nairobi. Gavana Sakaja nĩ atũgĩrĩtie ũnyitanĩri ũyũ. Hii ndio kushirikiana ya national government na county government. Tushirikiane ama tutengane? Tushirikiane ama tutengane? Tuendelee ama tusiendelee? Ndio maana Dago mnaambia Ruto nini? Gĩikaro-inĩ gĩkĩ President William Ruto no akomithĩtie ateti arĩa marakungia ũteti wa mũgayũkano kaunti-inĩ ya Nairobi mĩto-inĩ ya gwetha ũtongoria wa mwaka tũrorete wa 2027. Mimi nitafanya bidii nihakikishe ya kwamba kila sehemu ya Kenya tunaishughulikia na tunapangia vizuri. Watu wa Nairobi mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee vitimbi na sarakasi? Tuendelee na kazi. Na mũnini wa president arĩ kaunti-inĩ ya Taita Taveta akĩmũrĩka tabarĩra cia waki wa barabara nĩ augĩte kaunti ĩno thengia gũkorwo ĩtigĩtwo na thutha kĩũthii wa nambere, thirikari nĩ ĩkũrehe tabarĩra nyingĩ makĩria. Katika jimbo letu la Taita Taveta kwa muda mrefu watu wengi wamekuwa na madharau. Unaona ya kwamba sehemu kama hii yetu ya Taita Taveta maendeleo ilikuwa inafika kidogo kidogo. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Lakini safari hii tumesema ile mipango yote ya maendeleo inaendelea Kenya mzima. Hata Taita Taveta lazima ipate maendeleo. Kindiki no agire kiene ũteti wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro kaunti-inĩ ĩno, ũteti ũrĩa augĩte nĩ wa kũmahũthia ta gĩcigo gĩtarĩ na gĩkabũ kĩimbaimbũ gĩa kura. Wapi Mwashako? Wapi Mwashako? Amepotea? Amehepa? Mimi nitamfuata kule undani. Ati sasa Mwashako anaenda kufuatana na watu ambao walitusi watu wetu wa Taita Taveta. Na huyo Mwashako mkimuona mwambie akiendelea na mchezo wa paka na panya na kufuatana na watu wa DCP ambao walisema Taita Taveta ina shares, yeye tutamsafirisha. Bado ni Kameme TV, retorya kwa ni Mwaura wa Ndung'u.